Loron diak bahare na sira ia Timor Leste nomos ia diaspora. Ne beda daun ne acompanha hela live streaming agência Tatulipe. Ba di saun ohin ita sekulia konaba capricio nia contribuição para desenvolvimento microeconomia ia Timor Leste. Atu hatene klian asunto idane da daune hamutu kono hau ia studio agência Tatulipe farol dili. Naim ba companhia Sancio da Costa. Bem-vindo no Loron Diak, senhor. Yeah. Senhor, ita bele explica itu kan, da daune ita halo na contribuição. Tamba ohin Loron, sai mas Loron mundial ba jovem sira nebe iha habilidade. Diliu sira nebe iha habilidade hori contribui ba desenvolvimento nacional. Nebe ita fo parabéns ba ita na jovem sira nebe iha liur, mas be sira habilidade contribui ba ita na desenvolvimento nacional. Ita antes ita tama ba ita bot nya contribuição para desenvolvimento ya microeconomia. Kari kita ita bot bele introduce lá ita bot nya narang completo, ita bot o município de Anber. Kediak, obrigado ba tempo, obrigado ba jornal Tatoli ho equipa tomak. Haunya naran completo, Sanso Norberto da Costa Gaio, hausi município Bocau. Posto que ele cai, suku bursa. Asa oin programa topik fasai dan konaba be participação juventude ihe itenya nação bisa bele cria itenya criatividade kakutak parita bele halo investimento kikuan itenya relaran. Oke, claro los duni kata kau nundar juventude ita hutu laos dan layak kreatif, hutu kreatif. Ya sabi maka importante mak sabi, dia sabi mai dan ini, sabi mak tinggi mental, tinggi berani, pikiran lao dan ini. Ya, itu buat hanesan jovem ida nebe bauna antes satu halo investimento bauna ya tuiro programa governo nian liliu atu serviço Korea. Itu buat antes tur formação dana ita bot halo saida iha ya dia kronologi haunia ulu hau sidok ba Korea hawa sesoventudi lebih mak ita konta dan penangguran penangguran setelah tamat ya SMA hau sekolah teknik STM Bekora haunia jurusan mekanik produksi. Momentu ni bah tamat ya 2007 entau ita hatene ya Timor Laran kan ya kampu de trabalho ba ita ni minimum TTS minimum TTS entau ini bah momentu ni Hanoi halona usaha kikuan ulu ya ne bah sambil sekolah sambil faan sigaru ture dalan ini sere depois de hau sabil fain dane programa governo melakukan programa kursu língua Korea para foco oportunidade ba juventude nebe maka quando testa liu botu tu dia Saudi dia bele ba serviço Korea to momento neba hamus tuir programa dan hamus tuir kursus língua Korea iha 2010 hau tuir kursu e momento ne vamos haunia atividade lor ma da der fan lo krai ba tuir kursu da der fan to lo krai ba tuir kursu e hau tuir kursu selama fulang itu depois de tuir kursu remata te hamos tes exame nacional amne fating habe undil ne ba momento ne hamos tes exame nacional ida língua coreana liu ya momento ne kas foi oportunidade ba basta serviço Korea do Sul. Senhor, ita hare foi tur formação. Kari também ita ni atividade fang hela ya fang sigaru ya dalam ini. Kari kita buat rona informação ne rasiga emaruma mak faten o emasiluk motiva ita buat
para ita bot acompanhania ho di tur formação na língua coreana. Sim, não é? Programa informação kono kursu língua Korea momento ne ita juventude nanggur kan hau momento ne memang vida faan sigaru lah tu nasam informação ne masa selalu buka. Harus selalu buka. Unsa para hau bele hetan netik servisu atau security itu mus jadi hau momento ne hau mehinya sana. Para hau bele hadiah hau ne ekonomi. Tapi ita tamat liana ita mus bawa dada kona. Ita tinggi persija para hadiah ita ekonomi ne momento ne hau lah agora ni media para kona kita tena buat para kona liusi Facebook liusi WhatsApp kita bele hateno nos momentu ya 2010 ne kita bele dia sidau nah kita sidau kita karak buka informasi itu kita lau kita lau bahaya se fope ita nia be fatin be ba juventude dan be maka asa desemprego ita ne fatin se fope ita buka informasi rumah kono ba kursu ne bande para gratuita ne estado ne gratuita momento ne ba hamos ba hetan informasi kono ne husi la orasik ma hetan tinggi buka informasi ba chefop ma hetan ma registro mau também te sente fácil quando ita formação bali liang ida nebe laos ita dia karik durante ita bot formação liang língua nerasik liang Korea nerasik bisa desa fisera kita bot sorry momento sim memang claro iya kolega barak sira memang hari det ni araska sira baulen betul fali língua be letra ida gambar ida tu ida sa ida yang okostan mas buat tutu ni membuat tutu ita kondu hakatona ita tamado ni koko batu fasil beta momento ni hau harus hai bele make matuir agora é etapa primeiro batian atau ita koko bato memang afinal buat hau rasa ke konta hau ni experiência lolos hau perbandingan momento ni hau tuir kursu rua hau ni oras sida faan hau haknau koras faani ya dader madrugada i media ni bima filauna kursu to sayo kursu hau lanjut falfaan to kalan nebe ya oras ni bima ke folga ituan hau tuir kursus rua dader hau faan jam 10 resin hau tuir kursu língua inglês ya gratuit língua inglês as gratuit ne selo ni hau tuir edan tuir básico inglês básico depois ia lorong nebe makanesang hau tuir ita konta dan ita tuir kursu língua Korea ia lorong ida dader holokrai nebe hau perbandingan pessoal hau perbandingan entre língua Korea ho língua inglês bahau ni Korea mah fasil nebe ita lalika harere koko para ita sentiran bonte fasil tama barak nene dan língua ida sana ita estuda pele kalai koko to tama masilup agora ita ni maluk sirseluk sinti bele mak sira tuir kursu sira badu ni mas ita kon laih kemauan laih niat antam ne ita labela atinyi buat serem ita kar mau também ita lah eta serviço ita faz cigarro pois ita iniciativa batuir formação mas que difícil mas ita consegue ultrapassar banheira ita tes exame nacional hoje do botem kata ita tes língua ida né ita consegue passa tia banyak ita bot ni sentimento banheira passa resultado haturu kata ita bot bele badu ni trabalho ya Korea oisa momento na ba ita bot ni sentimento ida ne mamune ita bele conta ita sentimento sa tanis orgulho maksud tanis orgulho tamasera ita ni muris inang amang familia ni sa ekonomi ni bima kibit lai hau bere den pai homai ekonomi ni kibit lai hau ese mamu sa mandiri tiana antau momento hau liu hau sa avião ni hau senta sabe ita tanis o contente tamo buat saya dah kita hakarak nene ita bele atinjo na por hau ida kibit like ni uamos hau bele buka dalam hakarak sa avião hakarak doni importante mah hakarak det pasti dalam pasti ya significa precisa vontade para tu aprender vontade para tem que aprender ya bele tahu emang ita hakatu tomba ita bot siranya hafuen teste liutia
Onsa ita bot area serviço hafoin tes liutia ita bot ba ona Korea. Onsa area serviço saida mak ita bot halo no saida mak durante ita bot hetan ya na ba Korea. Ya Korea do Sul los. Korea do Sul. Iya Korea do Sul ita bel hare dia be hare Facebook dengan Korea ni wow. Meskipun ita taman bane Korea servisi ita bele dia dunia mate. Dunia mate emane bane sistema ida emanya dan pali-pali ne cepat-cepat tinggi. Tinggi ita poin tamamba ita adapta buat barak cuaca. Musim ita emane bane iya musim hot nebim ita tem persija tempo para ita adapta e hau momento ne bana hau hili fishing ne. Hau hili fishing hau contrato mai serviço area pesca ni. Area pescas. Area pescas momento ni bana ita susar bot maluk barak mak senti essa dificulta bot ita tama fufumba liu mak latoman saero timurnya asa lagosta ema kilar lagosta ema siak asa darau fina da viral media ya Facebook servisi Korea ema baku memang lo situasi Korea sani duni ya situasi hau sini ba senti Korea ne obane ne ita sabe patrão atu hamaus o serviço ni lá selama ya serviço ni larang ne o laiha emas o laiha anak emas o atu la sedet ne o pokoknya lor ne tolok kana kilar to serviço remata ni ida ne ma vida trabalhador serviço Korea lilu ya area fishing maslahaten ya fabrika balmus hoto tu hanesan temikona den serviço Korea ne quase torang mabarak liu torang ita pode bele explica itu area pesca ou fishing ne at imi ita pode ser halo atividade saida durante ikan ba asi hau ulu ba kontratu iha ema bulu itanya ene kari dan bulu tas bulu tas kim ema bulu kim makanan Korea de bulu kimbab ne ida kim ne amba kuda ida ne am halo ida ne ya musim dingin ne mak buatnya saya ini ba ulu hau experiência kim iha melsi ikan tri ema bulu melsi ikan tri dan lotuk tep-tepes nah ida itansi taharian sa ular kikuan nah ida ne am karta ida ne hotangkar cumi-cumi kan nah ida ne masa mekar ida sardena bot ne masa mekar nah ne momento ne bau serviço pa ida ne ya ita bele clarifica itu tamba saida mak ohin tabot dia kata ita durante serviço ne sempre hirusal de ita ita rona na fatin trata husi empresa nai o kolega na bita serviço ne tamba saida kari kita ita ladun toman ho disiplina serviço tu irne regra ka usa ita bel conta dan emene karakteristik Korea waktu Korea raina mak sai trabalhadores falibabe nini empresarios sira quando serviço com sabe acertas coisas sala rumah ne tinggi hanlia lah hanlia ida makas te pokoknya ita be asa pressão mental kar ita bel halai lakun tedet ne ma be emene bane karakteristik Korea makasane serviço ne atu kuliah de nik lah ya kuliah tinggi apalagi iha be ro mesin lian kintu kantu batu tu kintu kantu laloran liang batu tu ani hu ita ne persija kuliah barak kuliah makas ida ne mak ema kun hakila dalai da mak sinda sabe ladung rona ne memang holiam bo depois ne bane ema be tau ku makida ne tambah ita salah rumah ita muntun tasilarang kan mate ida ne mak hakar kuliah ida ne para sabe hakilan makas para sa ita ni jiwa ne na sabe hadere len serviço ne tinggi matang moris ne momento ne bane emane karakter ne ulu kau selama serviço ne ba ema explica ema kuliah sir mandor sirahuni mandor explicação laos asa am kuliah arbiru det la ida ne serviço todan dune serviço tasilaran labele dukur depois asa ita ne neune labele dukur ida ne mas halo sira sa karak gosta siak ida ne sir lahiri suida Bafali han Antoni han hamutu hamnasa sabai bain. Mas bafali serviço fati ini itasinda sabe musuh. Ne mas sirnya karakter.
Mantap ita ada situação diferente hoitania negala. Oisa ita bot adaptar ho ambiente ida serviço asane. Pois continua to serviço ya tinhan hira ya are pescas. Asin kona ba situação né interna itanian anisan trabalhador. Ita vele dian evanian ebane trabalhador, leva trabalhador nos uma casa, leva trabalhador nos uma casa. Depois baseamos lá ten bau político itanian nebe karakter mos lah ni santiana, karakter lah ni santiana. Nebe ita halo trabalhador babeng hau hare acompanha, hau selalu kuliah bahunya trabalhador seraunya emane be serviço hau dan hau ene serviço sistem tur Korea, serviço sistem tur Korea. Ne para hau saya sih hau tinggi mandiri, saya sih hau tinggi mandiri. Tensir siap keras, mes serviço larang ne tinggi aprende hut keras. Produção saya larang tinggi aprende. Ne para saya sih ini mesti tinggi mandiri, bele aprende buat rumah. Tapi ita ini tambah ita hare atu siap agora susar ita hare regra ga lei serviço be iha estrangeiro ne hau nebe ma hau adopta ya Korea ne lei forti tebes ita trabalhador lá iha tu contra teret label contra oso contra iha razão nebe mak tinggi forti razão nebe mak tinggi forti maybe ita siap yare to na yare paling malu sira nebe mak pernah serviço ya Korea usia Korea acompanha live stream karek sira hatene sira senti ia neban o nedet eden layan dia no laya hakuruk nedet ona eden lima sernia sa regra serviço Tama regra sana karek ita bel hatere durante ita bot ihare pescane durante tinahira serviço ya Korea malok film ya timor si hau by 2012 hau iha bagian pulau ida nebe maka diline luang ituan hau uluk ya pulau nebe maka masura ho umane kala lato 300 uma kari mas ne konta pabrik outras pabrik be fatina be sirakar ikan hatama depois lorisai batetu ida ne momento hau iya nebane ita pokoknya araska ufufu mbatan waktu saya balik hola buat rumah mus araska tambah ya pulau nebe mak ya klot liu ya nebe mak ya roh halai dalai dah loro semana dalai dah momentu ni mana sa tamu muri kita tahan deh dan ni mak kau ni prinsip nebe kau konsege bertahan ho ya pulau ni ya tinang ida setelah tinang ida hanya patrão perpanjang tangannya kontrak tu, hau simuti hau kontrak tu tina ida, antau momentu ni hau mus tante problema mau saya. Hau bil desconta dia ambe, hau mus estatuto ilegal ya Korea, tambah situasi ngobriga, tambah latahan ba pressão ni bema kuliah barbarak, antau hau mus halai saya. Halai saya itu sistema. Yang penting prinsip yang penting harus para hadiah ekonomi den. Ita halai saya sistema na risco bot lao kondo lao salah mak tengke makair fila ita labele tama fali Korea ona to tina lima remata ne momentu ne ma hau resmi iha tina indadet tinang hat ne hau kategori gabung ho maluk ilegal sir hau ne vida ilegal mas ita bot bela konta to ne paritanya maluk seluk ne be atu ba fale kare sira labele tu ita bot sira ndala pressão saida mak ita bot sira hetam bahira ita bot sira sai wana sistema kare mas ita bot sira continua heta serviço kawansha serviço ya mas pressão saida mak ita bot sira heta iha Korea lara ne ita bele diambe sai sistema ita bolu dicap dan ilegal ne laus timor wandet iha ne bane nasau hiran yahut keras nasau hiran yahut keran como ita saiu sistema tama ninia at kesempatan ba ita atau simu fali reentry lah ya. Ihatan programa CFOP ihatan dan ita bele oportunidade de bele lori itania familia balu ba libur ya Korea mak lah ya.
Também ita sai teu sistema na. Mas bem ita sai sistema, ini serviço ni barak liu. Serviço ni memang ita serviço mak label ite de. So que ninia at maka ita sai sistema quando patrão rumah viola itanya direito ba salário. Ne ita susar ini. Nebe ita rata-rata vida ilegal ya Korea do Sul, Liliu Timoran, so amu sira mak defende ami. Amu padre sira mak defende. Nema ita iha moras rumah, ita iha problema kono ba salário rumah. Ami natone ami. Tutu halai ba am. Significa kata ita bote mensagem ne forma baitania Timoran sira karik bane tur sistema, né? Dia kliutan, hanya maluk sirebe mak resmi dia kliutan malika sesu sistema dia kliutan. Ne para imi bele hetan iminia direito ida be PHK mus ya. Kono sesu sistema ne susar bot, ne prosesu bot. Ne be dia kliutan lalika ilegal ne. Lalika ilegal. Ne be koko labele tahan pressão sernene kecuali iha nevemak dan ita sentri situasi hakiduk labela be hakiduk dan hakiduk kona ne neve ne tabela hakiduk kona mas habahau ne dia kliu suzere ba itanya maluk sira dia kliu lalika ilegal ne para ita se iha tan oportunidade ba fari entre serne ho iha tan oportunidade lori itanya maluk serne ba visita itanya inang o amang itanya fans serne ba bele ba visita rai Korea do Sul. Ya. Mang ita fila falo itu antamba hafoen ohin maung kole kona ba ita tohen ba mag ita foin serviço ya área pesca sina. Mas ita fila falo itu karek durante formação tamba ita bat serviço tasini precisa ita hatene nani ita precisa hatene sairo negala. Mas durante formação ya Timor Leste programa CFOPEN sira fo hatene kata ita bot sira serviço ya área idane ita bot sira precisa preparaan ya área idane ka durante ita bot sira ba badit mak hasuru situação ne ba lo iha be serviço ba Korea do Sul ne kan ita materi ita simu ita aprende ne ami bolu dan bahasa ami estuda bahasa Korea ne bahasa pasaran ne as bahasa ilmiah ne be bahasa pasarang oba haruka oba foti martelu ga oba foti tali ga ita aprende midane nebe iha neba iha kosakata balu iha ita bel dan Ingles kari dan verbo serne ita bel komisa pengenalan untuk kuliah uza bahasa Korea nusa ditambah tanggotan sasansir ne narane itanya makna de tona nebe ita sinta sabe setelah uluk tempo aminyone setelah tuir tia teste língua Korea liutia ita heng ita kontratu maitia ita sei tuir be bolu dia preliminaria ne sira fo ita loron tolu explica detalhe liutan cuaca iha Korea depois serviço karakteristik mata uan depois kontratu larang nene ia sida kona sida dia ne bane sira explicana depois unia salário ni obane ba o hela apartemen patrão maselu ga ku oni osanga ne bani claro te kadang idane mak mas ba serviço área pescar ne ita bot traffic hatero na kata ita bot bayar ne ita ia conhecimento na ia conhecimento linha sabe me peti ita ba pescas ne ita hatene o tali makida ne be ready makida ne be depois ita sa kata kunci ita hare material sira narane ami aprende me idane ne depois ditambah ho ita bele hatene usa tempo kuliah serne idane det buat kikuan simples básico serne det idane ma konita patesmo ausente sul tempo aminen idane det idane det ya mau ita mai faluin konaba ohim tebot sira sai ita bot trasikmos sai sistema durante sai sistema ita bot ya tinan ida hene ba pois tinan hat seluknen sai sistema sim ya ita bel conta tok ita botnya salário banyak serviço na bana ita botnya salário cada fulana né usha ita bot simo direito usi companhia ou transfer di usi banco ita saio sistema ne ulu tuir hauna experiência quase barak manesan ita ne salário ne ema kirim direita baitanya
rekening itania rekening ne bita foti dereta ita foti dereta la persijana kuah ba ida PHK ida umaine tambah be ita bane eme itania buat tidak be ema bolu servisu be itania PHK ga itania buat tidak be jaga-jaga itania ida asdipiti kecelakaan karik itania osang ni batena nemo si tala deretona konseusi sistema depois otina ida racing tina rua iha serviço ilegal mak ai serviço legal tem o halai saisu sistema mos susar bot ita tu hetam falitanya deretu kona babe ida PHK ne nah ida ne maka selama kau mau ita husik teh ya Korea hafoin ita bot tina 5 hena ba asin tina 5 hena ba pois ita bot consegue film mai timor ita bot film mai timor antes ita mai timor tambah ita tanya tema topik uma kita botna kontribusaun baia desenvolvimento microeconomia ita bot mai timor sama kita bot ha no ida atu cria ou investe iha halo investimento né ita bot hari companhia pois halo investimento ita bot halo ini ne ita beli hanoin fila fale ba kotu ba hau privado hanoin fila fale ba kotu hau ulu ihene ita terus tiana ita jovem nebe mak penangguran nebe mak terus tiana depois ita ba mesmo que hau halai saiu sistema mas exatamente ita tu fila fale ba timor ga ita vida outro contrato hotu ga outro emacair ga ita ba fale timor ita tu bafale sai funcionário ba ya Timor Leste ne susar ne susar ne hauni hanoi ne ma momento iha Korea hau iha visão ida hau fila fale me Timor ne hau sai ma tu halo atau hauni experiência ki kuan ulu kau sidau ba Korea ne hau iha na atene una fa sansar ne be hauni hanoi ne tenki fila fale mai ita saya sa laos den businessman mas ita sa bele halona business ki kuang ne bemak ita bele haidia ita ekonomi rasi lali ka hanu intano na babe la ko na hanu to bafal serviço selu ka hawla la hanu na ne momento ne mak hau plano ne ba hanu ne ba fila fal mai realiza ho serviço ki kuang ita bot fila satina no mai ia inisiativa to halo investe ou halo negócio mikro kekuansiran ya saat ini. Hau fila ya 2017. Sebelum hau fila empresa Capriluni Hamrik tiana ya 2016. Ne hau ni parceiro hau ni Ferquama. Hela hariona. Ne Hanoi hari ni halona buat bolu kekuansira. Dosi kekuansira komisannya halona liga sama supermarket serne. Ni halo liga sama supermarket 2016 sira halo 2017 emak kebetulan emak kair hau tumai halo completa det halo completa palaro reforçatan empresa ne bemak hari tiana ne sai forti nemak hau tumai hau loketan aktividade lubuk balu ne bemak lauda dal aktividade saída mak kita bot sira halo dili kita bot empresa Caprilio halo durante aktividade aktividade ida barak liu maka liu ligar ba produto lokal produto lokal ida mak mina virgin sei halo produs tam fali ba sasan selu mina virgin matéria prima mina virgin ita halo fila fali ba mina aruda sa mina gosok lokal ne bemak itanya abu be yala sira uluk halo da mina aruda ne halo fali ba idane o mina virgin depois halo fali ba mina herbal halo ba mina herbal ho pomada herbal idane mak halo be ida item ida mina virgin ne halo ba ya oin ruagat ulas oin ruagat oin toluk hati dasane ya halo tambah mina senyora carrots oil ne aku halo tambah dan halo mistura sango senhora lokal aku halo tambah dan mina virgin sirne matéria prima sirne ita bot sira hetam sine pe no ita bot sira iha máquina produção da
iha nene iha Caprilo ne iha aminia empresa ne handmade homemade nebe sasang hirak produção hirak nebe mak kami halo ne halo holiman o makina ida nebe mak dulas nu ho ida be usa pas-pasan makina ida dulas nunya depois mak press pokoknya halo sistema manual halo press halo fermentação sai mina virgem setelah sai termina virgem mak halo fila fali ba sasan seluk mina seluk mo ha temine ya mina virgem ne bete de bot sira produce fali ba mina sira seluk ne bohen de bot temi ninya consumo público itania comunidade seluk ne be saida hola para atu cocina isin balum pomada sira hoen teme itania cliente durante ne bisa cliente sira ne atu ko hola itu botsen kona va be itania cliente o iha complain rumah galai tamba itania sasan itania minanu virgin sebelum ha produce minanu virgin minanu virgin existe Timor ne uluk iha tiana iha madre balu mos produsona iha comunidade balu mos produsona uluk kau pernah ba hola comunidade sira balu ke balu iha bokau hausu dan mana sernya aktividade ini hahu komesa iha satinang atau sira de fatena na amni komesa 2010 2010 berarti haunya ini muri 2016 mina virgin ma be ida fale ne ma wa analisa berarti mina virgin ini memang diak bagaimana Saudi ne ma laiha emai dia sa fale emai dia atu dan hetan informasi dan umina ne hasan ne lai ne selama ne laiha kontak tu rumah dan ema komplain rumah ka waktu pomada herbal ka waktu mina saya relata sa kontak tu mama sana ini laiha selama ne idan ema kami senti mas também precisamos itana consumidor ga ema itana cliente sirahola estamos precisa certificado ou licença né ya licença rumah kona ba itana produto ne rasi onsa durante ne itu pode ser hetan nona licença rumah usi itana parte competente sira para halo produção dene kona ba licença dadaune ami ihana licença serve ya licença serve ho aminya tasaida bulang ne dadaune am semen seidane ne be ninya atu halo completa liutan dokumen serseluk ami mus dadauk ne ami halo na preparação ba fating produção preparação ba be ninya fasilidade balu para ida mina virgin kan nia menyangkut baitanya Saudi ya ami sedadauk ne mesti preparação ba ninya fating produção mesti tengsi digung nema quando batu tutu remata nema hau koko para halo completa auto tingki halo completa ida nema tingki emang itu bela explicou itu antamba kari kita bela motiva musita ne maluk sirna be ya habilidade ya no ini criatividade to halo mas la ya fundus para to halo buat sirna kari kita hahu ho ita ne negócio ne mina virgin kari kita ya fundo isa para fundo mais muito está botando fundo total hira para tu hari empresa ini no kose halo produs mina no virgin ba pomada sira ou mina sirsil Simon memang claro los iha zoben balu iha maluk balu ne be maka sira hato sirne hanoin mau ami iha osan mas atu halo idane halo tian atu halo idane ba halo tian depois balu fali hatene halo produção mai be la hatene mercadoria ma kita boleh dan vakum araska debe hawanuin liliu maka kita kon iha modal tinggi iha mentalidade para aplica hakat depois balu iha kreatividade nebe maka bele halo ita persija halo cooperação dia ko malu serseru ita halo colegação dia kret wahira kon semakin ita halo colegação nebe mak dia ita iha maluk barak halo colegação ni kan ita bele sharing ni ita ne produto kita halo ba ni ahunnya produto ni nebel persija nebel halo mercadoria fali baninian be sisip kanu ninian depois
kita harus Persija fali ninian asane. Nema selama ne harus acontece, harus halo liga saung ida be halo kooperasaung nema selama ne halo apelo kooperasaung kom dari balu be sira balu ita kuliah sira memang sirnya hanu ilha foi ida nema musuh ita lalika patah semangat continue hakat halo liga saung mental laudet dalan se iya ida ne dalan se mau bele explicar itu mina virgem pomara sirna beta bot sira production ne bele kura saida det moras ga buat saida mah kita presia usa ita bot sirna ida mina virgem ne ita lili mah kita konsum moras laran sirna ne ita bel konsum barak mak sira bele sa kokotena ida be ema den kolesterol ulung horas ne dem le balu sira fiar tena depois haunia katuas rasik mus se au sidok ba Korea nia lau la dia aing ne aing lau la dia kalau rematik kita rematik tuang hau foi dane konsum bania hau foi dane ne konsum to agora nia tina ida resuna ne bele lau mesak lau dia kono depois ida bafali da pomada herbal ne barak magosta lilu ya bokau ya ne ba haunia parsiru ida ne ba mus fula-fulang ne aku kirim 50 to 100 bot kotak ne ba pesira dan senti dan diak ne uza bai da Qatar ulung moras isin kole diak mau bele explicar tuan karik ne segredo companhia mas karik bele explicar tuan materia ne beta bot sira uza ba mina virgem ho pomada sira ne materia saida de bot sira uza além de si no mina no o saida na kona ba mina virgem ni tabeli dan 100% mina nuret so que ita halo fermentação ne maka kondo susar lahate ne tamu buat nemos pengaruh ba cuaca hotu iklim hotu ne kondo ida ne det mes laya sa mistura saung sasan serseluk laya ni asam kelapa murni det ita bele explicar itu ita bot sirna fatin agora down karig ya produção o inte bot teme o ita bot sirnya trabalhador né kana sim o incha cada loro né ita bot sir consegue produz mina virgem o ba produz fale bat pomada né mais ou menos em quantidade hira mak me produz kona ba be trabalhadores lor-loron sira laos lor-loron produz mak mina virgem o pomada los det tambah haunya aktividade ne iha oing hira keran iha tahu mutin iha tahu kinor iha sambal derok iha mos sambal cumi iha mos sasan seluk tan barak sasan seluk nebe sira halo produção ba mina virgem nene setelah stok hotu ni mafuin ita be batula halo produção nebe sekali ita halo produção nene ita halo keras asa 5 litro nene 200 ou 300 jerken hatur hela lor-lor ne sira alfal service seluk kono ba aktividade ida tahu kinur tempe kinur sira be ida bot rasik mos investe ninha produção não já né ida bot sira produção how foti fali tahu putih da be sira produz jadi ne foti fali skum dari sira biasa halo langanan sira ya taibesi ni mana sira halo langanan sira depois au fila fali mai halo produz fali ne produção ne produz halo biasa halo produção conta halo be kahor tang falo bumbu selu pokoknya ne para ita halo fali produção batau serne par ne bele dura to lorong neng nah quando tahu putih babai ini ne bele rai ne to lorong tol ya aton mas hau produz fila fali ne bele rai to lorong neng lorong itu bele depende ita halo be ne bumbu ne mak ita kahor bumbu kondia ne makas itu bot total trabalhador não besi halo agora hal serviço itu bot ne fatene
também te bota mas antes de trabalhador. Sim. E é maneira mas agora foi fazer serviço vai Marcelo. Ita bota queria campo de trabalho vai te bota nem rasi, depois foi queria fazer campo de trabalho vai Marcelo. Darona é manahira mak ita bota conse for serviço basira. Dadaune trabalhador ne bemak serviço hamuto ko Caprilho. Incluímos hauna fatin posisi trabalhador ya Caprilho lar. Ami hamutuk nain nen. Nain nen. Nemak serviço ya Caprilho. Onde sira nabi serviço ita bota for salário. Sim, for salário. For salário mínimo. For salário mínimo ter força acompanha. Ya, ita fila falou então quando ba mina no sira nabi ita bota sira. Agora minha mercadoria onde atu também ita ia timor né difícil ita tu buka mercado. Basta sansir nabi ita produz. Onde ita bota atu lori sansir nabi ita produz né ba ia mercadoria. Meu saída kita bawa tuja, strategi saída kita bawa tuja. Kona ba mercadoria dadang início ela dadang ni início Caprilho Hamrik 2016 2016 to agora a minha mercadoria ni focaliu ba ya supermarket. Focaliu ba ni ba. Ami mus atende ia via online kare sira acesso a minha página Capris Homemade, sira acesso mak sira kontaktu, ami antar lori foi lá basira. Ele lilu ya di larang det, mas ya liur ni mak am sidak bele, asa di luar kota dili. Ba munisipu sira sidak to. Munisipu na uluk sidak kofik ni ne hau lato aileu. Hau lato aileu. O agora ne laban. Ba fale ya bau kaumos uluk bato en ba. Como sibuk liu antau label operasi tamato ini ba. Mau ita comparo itu antara ita halo negócio ita precisa ya rendimento. Ita precisa ya heter rendimento. Karena durante ita buat investimento ita buat ni rendimento isa. Ita buat how ita bele halo rendimento how den kona rendimento sintesa pas para bele atende ekonomi malaran ne baitani maluk sirne bema kita fona serviço idane det nebe kona babe atu hetan fali lukur barak ne sidau ne ami suficiente det. Emang também ita atene durante ita buat investimento lao karik ita buat iha idane ita mas precisa iha hetan crédito fundos apoio rumah husi parte competente sira leleu itane governo. Mas durante ita buat hak basic anu na baitanya governo formação hetan ten harus mak batir formação mebe atu kuliah kan ma fundos dadak nene ami sidau hetan azudu husi fundos ajudu são os fundos husi estado ou husi NGO. Ya ita bele também ita bota ser rasi usa ita bota ser ne força rasi qualidade sira para ita ne cliente ita ne consumidor sira ne durante ne sai cliente permanente ho ita bota sira bele continua hola meu saída mak ita bota sira usa para tu continua garante qualidade sira. Si dani maka lahatan fundos bot ou ita lahatan lucro bot ita serviço completo ninia fatine digno ne para ita ia hanuinguna atu bat crédito micro pequenas ka bai BNCTL serni kan ita ne facilidade completo na ita hein ba crédito per lali ka halotan faliona ninia fating maybe ita ne lawela Construção ni halan be agora do. Ia manlewana fating. Onde ita bota ser ne visão para hoje semi modernização bita bot sir hal hanoin visão ba hoje né ba futuro não insha atu bele moderniza ho meu sida insha visão a menina mesmo que produto local ita
halo bisnis ligado ba produção produto lokal, maybe itamos Persija halo ninia kemasan, halo ninia kemasan sernene, hanya sangho emas serseluk nih, hanya sang nasam serseluk. Mesmo que tenha produção ninia sistem ni manual, mi exemplo asa mina version, itu halo sistem manual, maybe setidaknya ninia kemasan tengki, ya ninia segel mus tengki segel ni bemadia, ne para bele garantu ninia dan ninia kualitas ditambah itanya mercado ni mus bahu tu ya supermarket, ne, ini masa visão Caprirunian para bele halo completa tam máquina balu para bele halo semi moderno. Tambah agora daun ita bot sira usa mina virgin kan ita bot sira usa hela botir. Sim botir. Kari botir que considera ita bot sira importa fotos nebe. Botir uluk nene ami usa Yusine Fatin. Yusine Fatin uluk hau hatama quantidade de barak ne ha usa Yusini ni palet ni bo Carlos ida bot ne maybe ya 2022 2023 hau ya liga sang na ho kolega Cina balu hau hatama ni botol rasu ku Cina mamai maybe agora na stok ami se usar lá ya tambah questão tempo ita bele for mensagem ou recomendação ba governo no mensagem baita ne jovem sira ne be hakarak tu kita buat medalan, mai besira tahu ko hinta buat dia. Mensagem saya kita buat ho rekomendasi saya kita buat fo ba governo no itene jovem sira para tu berani halo investimento no fo apoio fundos baitania. Oke liusi live stream idane hanya mensagem lilibo governo maybe karik bele ba media sira mak asa karik hetang ona juventude nebe ma criatividade bolu sira haresi ebe halo liputang sa agora da live stream ne para bele kono italon live stream automatica governo balu mos assisti ona nebe hanoin politika governo na fatin fo hanoin dia ka fo competição dia kruma inovação dia kruma maybe fila ba juventude ida se lakoi esforçoan, lakoi lao, oke ita label halo buat tidak. Mana ini hanya mensagem makina ni. Obrigado Barak, baita buatnya tempo tomak mai participar na entrevista exclusiva né. Espero kata ko discussão mohine bele motiva mositanya kolega selo para tu bele halo tuir ita buatnya Fatin. Tambah mensagem dia kita mau hinda bot dia kata precisa ya vontade hakarak tem que avançar bawa obrigado Barak dalai datang obrigado Barak musba diário a jornal tatoli Bahare Nasira ya Timor Leste no Mosia Diaspora entrevista exclusivo nya Nini no Rohan Makne hau Florence Miranda Jimenez o equipa produção atau obrigado bem e adeus.